Perdone, no, perdone. No, perdone, no, perdone, non está usted no uso da palabra. Rematou a cuestión. Non, xa rematou, por favor. Porque está retirado. Sí, está retirado, o retirei eu. Non o complique, xa está complicado. Eu creo que eu non o complico. Eu aplico o regulamento. Sí, xa lle deixei falar. Bueno, cun certo orden. No, por favor, eso non yo creo nin un apuntador, pero bueno, a ver. Bueno. En aplicación do regulamento, e se non, se ten algunha dúbida, eu lle agradecería que consultara cos servicios da Cámara, sí, que é o que ten que facer neste momento. Dinlle a palabra. Non me dou a palabra. Non, por favor. Señor presidente, non me dou a palabra. Dinlle a palabra. Non, doulle a palabra a señora Méndez. No, eu dinlle a palabra a vostede. Non me dou a palabra, señor presidente, está grabado. No, vostede expresou a súa queixa e eu consecuentemente dou isto por zanjao. Está zanjao este debate. Suspéndese o pleno. Bueno, suspéndese non, rematou.